Hi guys, so ladies say Imphal SK SP office ki cybercrime dini. Akoi ki store da phone yon zalam badagi akoi se kitang problematic talk badagi akoi ki cybercrime akoi sir mayam na find out to bidaga ai ki taw se hojik sida leire ko magi phone se hojik phangre taw ning nom ta biru da Denison ki phone je Redmi 14C ko 14C har phone ja khodi yon zalam mane adu har phone je akoi na customer amadi yole yola ba matung na customer dagi akoi ki yamasing haidi akoi ki cybercrime sa sing na phagala matung da hari ba ki taw se ki phone je pigre aduga hariba phone se akhoi yon gi bane and aduna maram orga risk akhoi na pumna mak laure aduga khoi sar sing na pasana ogi akhoi gi taw gi phone se phangna ba thibi re aduga phone je taw da halaga pigre taw gi phone phangi koi da phange aduna mayam su phone mang gi bokot gi ba leiba taragadi akhoi gi Imphal SK SP office lakpiro aduga adum gi any phone mang gi bokot ba complaint taw ba yarani location ga no sa akhoi gi DC office ka opposite sang ga natra ma de mayam lakshan biro aduga adu phone phang se kamai taw gi harau bro sa ko thagating bro kamai taw buno Harawi ko. Thank you. Aduga asumna ima baw malik ko. Chalo. Thank you ma'am. Adudi ma'am so lakshan bi any phone mangbo any complaint lakshan bi are SP office kabi forum pat ki DC office ke office tum lagam dai